Hello guys, timambay na yung mga kaiwanan din din. Going to sa Belay ni Kana-Kana. Nag-testing lang si mga tingog. Okay, shout out na kamo. Okay, hintay kasing kalangan ni minsan ba kay Rakuman. Aku kiyuyaga ini kau kya kilahan namit pitin unodku abay kuba wayroon na mainangku bang takaw pagkakitaan lingkat mo ay siwuhan makaansul pangatayan bisan biyato na inaku makuyag na may tasin problema pagka miyaya kaniya biyayaun kingatan mo inaku miyaya kayo sa imbisara kita bagay saja minsan bagay rakuman mabaya na aku injanji mo tuod kaku na di ikaw lumayo minsan bagay rakuman iniat mukaku sayaw mo sadya lupa inaku malasaran sambiyan mo na inaku makuyag na sana ko iiyan mo kita bagay sadya biya ako halong syurga bangin lingkat mo kikita sa pagsabalan bisan bagay rakuman minsan bagay rakuman mabaya na ako injanji mo tuod kako na di ikaw lumayo minsan bagay rakuman iniat mo kako sa ayaw mo sadya lupa in aku malasaran sayaw mo sadya lupa in aku malasaran. Okay, gusto ko guys.